Nah, wow, sedang digodok apinya kecil baik. Wah, langkah besar kuali. Pecah nak sedekah. Iya, kalau di dusun hari masak-masak tuh sayur lodeh, pakai asam, wong capek-capek begawe, ndak ada catering wong dulu tuh. Lah mulai nak mendidih lah masuk galo 6 bungkus 3 kilo ikan. 3 kilo. Orang rumah Pual orang mana? Aku agak jauh. Oh, bukan. Orang Jawa. Oh, kurang mungkin galak kasam. Tapi lah di Palembang, di Palembang. Oh, lidah lah sini ya. Lah hobi pindah. Rosip. Nggak kenal. Galak, Rosip. Galak. Rosip. Ya, biasanya. Galak hobi.